najnovšem vidanju televizijnog magazina prinošime vam sljedujući temi. U prilogu s poljoprivredi uvidite co aktualne u tohoročnej produkciji kajsoh u Vojvodini i čiji ovocare zadovoljni z urožajom i cenu tej slatke ovoci. Da skeli ljudje u ruskim keresture še zanimaju zo zvjerabjanjom kozmetičnih preparatoh na prirodnej bazi. Analizovali sme i jaka rozlika medzi industrijnu i prirodnu kozmetiku. Uvidite reportažu zo skonjickih obehovanjoh, ktorý prešloho vikendu otrimani na hipodrome u ruskim keresture, a planujeme i prilog zo zmahanja u varenju pasulji u ramikoh sportskih baviskoh Jaša Bakovu Kocure. Toti i drugi prilogi o aktualnih zbuvanjoh u našej zajednici hodni ste patrić u najnovšem vidanju televizijnog magazina na nedjelju na 20 hodin.